میگویند که تیخه با یک مرد ثروتمند اسمس مینویسی، راست است؟ ба Рафаэл Гулов занг зада гӯяд ки тирам безан марам бешу биё бар қасди душманон ойладор мешавем. رای میکنم و فکر میکنم دیونه او چم کار رو میکنه. سابینجان برای افسوس من ایره خونده نمیتونم آتش میزنم. савол дар ҳақиқат нороҳат кунанда буд. بله خیر дар қишлоқ шавҳар кардан мехоҳед, гов ҷӯшидан мехоҳед, тапа кардан мехоҳед. на аз ин бармеояд ки посухи Сабинҷон интихоби ҷавони шаҳрӣ аст. ҳамин хел. بله عاشقی زارم خدا جان بای خوش روچا بسیار دخترها دیگر خیلی میکنن سابینجان бачаҳо чӣ? بچه ها هستن بعضیش که اپا جان صورت گیرم یا که خیلی سابینا میگن سابینجان داد میزنن. вақте мефаҳме ки шавҳарат хиёнат кардаасту зани дуюм гирифтааст, рӯ ба рӯи шавҳарат истода чӣ мегӯӣ? قورشم میکنم. مردک این چی گپه؟ در بالای قالین پایفزال چرکینتا مونده ای تزگیر شلق. راست است که در کیم کدام منطقه نمرهای ماشین شما را گرفته ازدواج کرده باشند. خواهی که همین خیلی زنی خوب و زنی خوشروی داشته باشه پس همون من تیار. мабодо ҳамсарам тамошо накарда истода бошад. ширкати софсавдо доруҳоеро пешниҳод мекунад ки барои зиёд кардани риш ва баровардани мӯи сар ва ҳамчунин барои бемории писариазу ва ба қувват кардани қувваи мардонагии бемории пӯст. доруҳо ба намуди капсула алҳадая ва равғани сиёҳдона ки ба сатҳо дарддаво ҳастанд пешниҳод менамояд. доруҳои бца протеин ва генерҳои софсавдо ба дарди шумо ҳатман даво мебахшанд. доставка ба ҳама шаҳрҳои русия аз 3 соат то 5 соат. аз номи канали меҳробпуро салом фиристед, заказ кунед ва тахфифи иловагиро ба даст оред. телефонҳо барои тамос дар рӯи экран. ассалому дуруд баҳри шумо тамошобинони азиз ва подписчикони ҳамеша фаъоли канали меҳробпуро. бо шумо ҳастам ман Рустам Азимӣ дар барномаи рӯбарӯ. меҳмони барномаи рӯбарӯ албатта як гулдухтари зебо. шумо медонед ки ман зебоиро ниҳоят зиёд дӯст медорам ва аз ҳамин сабаб шахсони зеборо ба барнома таклиф месозам. меҳмони барномаи мо ин навбат меҳмони барномаи рӯбарӯ як зебосанами бисёрам қашангу зебо, блогери машҳур, оне ки тамоми меваҳои тоҷикистонро дӯст медорад, чашида ба шумо қисса мекунад ва тамоми хӯрокҳои миллии худамонро албатта дар инстаграми худ пешниҳоди шумо мегардонад. дар ҳама чорабиниҳо дар қатори аввал аст, албатта фаъол аст. истиқбол мегирем. Сабинҷон меҳмони барномаи рӯбарӯ. хуш омадед Сабинҷон. ташаккури зиёд. аввалан салом алайкум Рустамҷон, ташаккури зиёд барои даъвататон ва салом алайкум ба тамошобинони барномаи рӯбарӯ. аҳсан. ва шумо меҳмони барномаи мо шудед. вақти қимати хешро дареғ надошта албатта меҳмони барнома гаштед. боз ҳам шод ҳастем. албатта ҳурмату эҳтироми шумо буд ки ба барномаи мо қадам ранҷа намудед. хуш омадед бори дигар. раҳмати калон. ин суханои акаи раҷ буд ки бисёр ҳурматиш мекунам. суханша рад карда натонистам. ташаккур ба Раҷ Аҳмад, оне ки ҳамеша дӯсти мо аст, кӯмакрасони мо аст ва аҳсан мегӯем ба Раҷ Аҳмад. Сабинҷон, росташро гӯед, шумо барномаи рӯбарӯро аз канали Меҳробпуро тамошо мекунед? бале, чанд барнома тамошо кардагиам. ба шумо писанд меояд? бале. ташаккури зиёд. ва биё тамошобинони азиз, шарти барномаро бо ин нафар мефаҳмонем. дар лифофаҳо саволҳо аҷоибу ғароиб навишта шудаанд. саволҳоро шумо аз лифофа мебароред, мехонед. кадом саволе ки писанди дили шумо аст, ана ҳамон ба чашми тамошобин нигоҳ карда посух мегӯед. агар саволе ки писанди дили шумо нест ва шуморо нороҳат мекунад, тариқи анамин оташгирёнкунак ӯро сӯхта хокистар кунед. шарти мо маъқул шуд? бале. пас шурӯъ мекунем. интихоби якум лифофа аз шумо, дуюмаш аз ман мешавад. марҳамат. ман фикр мекунам ки ба ин савол шумо посух мегӯед. мегӯянд ки тиха ба як марди сарватманд смс менависи, рост аст? ин ҳақиқат дорад ин магар? не, рост нестад. гапи мардума. яъне ки бовар кардан? не, умуман ин гап дурӯға. ташаккури зиёд. ин посухи худи Сабинҷон буд ва мо касеро маҷбур намесозем. интихоби дигар лифофа аз ҷониби ман мешавад ва шумо агар хоҳед нахоҳед ман онро мебарорам ва баланд мехонам. чизе бошад аз тақдири шумо аст. ба Рафаэл Гулов занг зада гӯяд ки тирам безан марам бешу биё бар қасди душманон ойладор мешавем. ин шарти барнома аст ва шумо ҳақ доред ки ба ӯ кас занг занед. рафаэл да ва посухашро тариқи микрофон ҳамагӣ хоҳем шунид.
از کارگردان خواهش میکنیم که تلفن سبین جان رو بیارن. سلام علیکم رفایل. و علیکم سلام سبی جان سازی نازی. نه خود سازی خوبه. شکرم چه داری؟ هیچی رفایل، من امجا شیشتم فکر کردم همین فکری ما اگر راضی باشه ها بگو. خواهی گوش میکنیم. خیلی نه تو بزن ما بشو نمیشه اردومان یا دیگرمون بگیریم توی کریم خوشبخت شویم. با فکرم سبی جان ما قد بستی نزدیک بدیم هیچ خواهی نمیدونم ما روز دیگه وقتی خیلی فکر به اولی تو یکون برنامه دایی با فکرم. نه من هم خیلی سالم فکر کردم. نه درست ما را خیلی گفت یکون برنامه میکنیم. خیلی نمیشه چو کده؟ رای میکنم و فکر میکنم دیونه و چم خواه را میکنم. چی با؟ آخی دیگه نمیشه ما چطور خونه من نه خونگی من ساویمنی نیستم سبین جان اون قصد بگم با مگر هم سطر کنید چند چیز دکتر خیلی مالت کس کدیالی ایمه سطر نمیکنی؟ مکنم خیلی همون مکنی پگر روی کنیم؟ ها پگر روی که تمام این همه بشو مکنم من رفایل زنگ نزن درگون برنامه بفت کنیم نه ادو تسپیل نکنیم خیلی مالدم تماشاچیان عزیز این بود شرط برنامه ما و سبین جان توانستند که برای رافائل زنگ زنند و پاسخی خوب رو از اون کس بگیرند. احسان میگیم به هنری شما. این چقدر درزایه البته مکتوبی عاشقانه باشه. کمک لازم باشد من با صدای بلند خوانم. سوسنی خطم کمتر البته شرط هر کس است. بخشش میخواد. تماشاچیان عزیز شرط است و در اینجا نوشته شده است وقتی میفهمی که شوهرت خیانت کرده است تو زنی دوم گرفته است روبروی شوهرت ایستاده چی میگویی؟ خورشم میکنم تنها یک خبرش رو میکنم این پاسخ نیست و ما میخوایم که همین سخنهایی که مقصد از دل شما وقتی حالتی که استرس به می افتید و میفهمید باید به شوهرتون رسونید همون رو میخوام با تماشاچیان ما قصه کنید. شاید گریه میکنید شاید استریکا میبردارید اینش از شما وابسته است. من راستی گپ استریکا برداشتن نمیتونم درونکی بسیار چی میشم سوخته خاکستر ها میشوید. درونکی میشم نه که نمیتونم آدمو قطعی من میخندم خیلی چیزم نه که درونکی من همون حالت به چشم شوهرتون نگاه کرده چی میگویید؟ صدقه عشقی پاکی من شوی من رفتم از زندگی دیگر بر نمیگردم خیر نامرد. احسن در حقیقت از شما یک اکتریسه بسیار هم با مهارت میبراید. یکی همین در حقیقت چرا با من دیگه گفتش نمیتونم میگم نه در برنامه گفتیم خیلی ما خودمون میگیم که در زندگی شخصی شما این حالت رخ ندهد و شوهری وفادار یا که بختی وفادار نصیب شما گردد. انتخاب لفافه دیگر البته از جانب من میشود و بیاد من میبینم در اینجا چی نوشته شده است. اوه تصور کنید که شما رو در نقش کلینی که شوهرش رو پسند نمیکند نقش ارزنده رو نشان دهید. فکر کنید که شوهرتون از کار میآید و سر و سیمه برد برای قولین یا که همون پلاسی نزدی درآمدگاه توفلی‌هایش رو میکشد و تیت میکند. شما همون وقت میبینید و عصبی میشوید. چی میگید؟ مرحمت؟ مردک این چی گپه؟ در برای قولین پایفزال چرکینتا مونده ای تزگیر شلق. تماشاچیان عزیز این بود انتخاب لفافه دیگر رو مرحمت میکنند شما میگیرید. لکه من بسیار حرمت میکنم این گپ ندرسته این گپ از یعنی جانی که بیا اونهایی که طلبگار شما هستند از این نهراسند و شما عروسی ارزنده بهر ایشان خواهید شد. اوه از کارگردان خواهش میکنیم که یک رقصی بسیار هم یک موسیقی بسیار هم شوخ گذارند و رقصی سبینجان رو در برنامه میبینیم. اوه از کارگردانی برنامه خواهش میکنیم که یک موسیقی بسیار هم خوب رو گذارند و از رقص سبینجان رو در برنامه خواهیم دید. یک چیپ در 3000 روبل شروع میشود. غیر از این 120 پریز و اگر شما 10 تا چیپته میخرید یک تا پدرکه داده میشود. نگفته نماند که تا عید قربان اکسیا رفته ایستاده است و شما میتونید که با 5000 روبل صاحب دو چیپته گردید. رقم‌ها در روی اکران. مرحمت
бо мошинҳо шинос шавед. Ташаккури зиёд Сабин ҷон ва аз ин бармеояд ки бисёр ҳам маҳорати воло доред ва дар кадом нақше ки аз шумо хоҳиш насозем онро бо сари баланд иҷро карда метавонед. Аҳсан. Биёед тамошобини азиз лифофаро фикр мекунам ки шумо мегиред ё ки ман. шумо мегиред. Ташаккур. ва биёед бибинем ки боз чӣ навишта шудааст. Дар ин ҷо навишта шудааст. Сабин ҷон, чӣ намуд маркаи мошин писанди шумост? BMW. Агар барояд BMW туҳфа намоянд, пешниҳоди маро қабул месозӣ? Навиштааст як нафар. Ташаккури зиёд Рустамҷон, лек ман мехоҳам ҳама чиро ба меҳнати худам дастрас намоям. Ба кӯмаки ягон кас чӣ надорам. Шумо дар ҳақиқат сарватманд ҳастед ки ниёз ба касе надоред? Ман худам меҳнат мекунам. Ман худам мехоҳам ки ҳамин чизе ки мада маҳқул шуд, ман мехоҳам худамамро бихарам. Намехоҳам ягон кас мара бихара, мара бигӯяд ки ман хиёл мекунам ман дар пеши вай сарм хам меша ё ки хеле гап зада наметавонам да ягон чӣ. Беҳтарин посухи олиҷанобро аз забони ин нафар шунидем ва каф мекӯбем. Биёед тамошобини азиз, лифофаро шумо мегиред ва мебинем боз чӣ савол омадааст. оҳо, чун сухан дар бораи пул рафта истода буд ва боз бибинед ки боз савол омадааст. Пул дар ҳаёти Сабинҷон чӣ рол мебозад? Агар пули зиёд дошта бошед, ба чӣ сарф мекунед? Пулро дӯст медоред? Пулро ки бигӯям ки бисёрам дӯст намедорам. Пул агар камтар дар дастим бисёртар бошад, мардум наметиҳам, хайр мекунам бисёр. Не ки дар интернетҳо намепартоям, барое ки дар интернетҳо мепартои хеле мегӯянд ки худша нишон дод, худша, ман барои худам мекунам. Ин ҳолатҳо дар ҳаёти шумо бисёр? Бале, ин ҳолатҳо бисёранд ки хай ҳастанд нафарое ки дар мидурин Инстаграм уже мешиносанд ки ман ҳамаҳоро ёрдам кардагим, не ки ман гуфтагим намонен дар Инстаграм ки намехоҳам ки ҳар кас чизи худша худаш бояд бидонад. Баъд аз посухи ин нафар ман фикр мекунам ки пушти хонаи шумо пур аз онҳое ки ниёз ба кӯмаки шумо доранд ҷамъ мешаванд ва адресашро ҳатман ёбед. Бисёр духтари хайрхоҳ аст. Ҳастам бисёр дар ҳамин контактҳом бисёранд занако. Яхелаш дар обширӣ зиндагӣ мекунанд. Бемалол кӯмаки молӣ мерасонед? Бале, чанд суме ки дар дастим бошад, тақсим мекунам, метиҳам. Ва бисёр дар мошин шабо мегардам, берун дар мераванд занако, ҳамодам чӣ мекунам, метиҳам ки мақсад ки хола доотиен, фақат доотиен тамом. Ташаккури зиёд, беҳтарин. ва биёед лифофаи дигарро ман мегирам ва мебинем боз чӣ савол омадааст. ба шумо якбора ду хостгор, яке қишлоқӣ, дигаре шаҳрӣ пайдо шавад. пешниҳоди кадоме аз ин ҷавонҳои талабгорро қабул месозед? Намешавад ҳардуша. бояд шумо яке аз онҳоро интихоб кунед. Хай дар қишлоқ шафар кардан мехоҳед? Гов ҷӯшидан мехоҳед? Тапа кардан мехоҳед? На, аз ин бармеояд ки посухи Сабинҷон интихоби ҷавони шаҳрӣ аст. Ҳамин хел? Бале. Агар дар қишлоқам бошам, ман ки противам нестам, не ки гов ҷӯшӣ намефарам. Метарсед? Ягон бор ҷӯшидагӣ нестам, на гов, ягон хеле чизора. Ҳамин ҷондора худам метарсам. яъне шумо интихоби ҷавони қишлоқиро рад месозед? Гар ки нағзш бинем, радш намесозам. яъне розӣ ҳастед ки дар ҳамон таги кӯҳу пуштаам бошад, бо ӯ умр ба сар баред? Бале. аҳсан, ҷавонони талабгор, агар ки шумо моро тамошо карда истодаед, ҳатман пешниҳод созед. шояд бахти Сабинҷон дар дасти худи шумо бошад. албатта калиди бахти Сабинҷон шояд дар дасти шумо бошад. аҳсан. ва интихоб кунед, марҳамат. бо ишваву ноз ба чашмакзанӣ 4 мисра шеър хонад. албатта суруд сароед ва метавонед? Кам. пас суруди кадом сарояндаро шумо метавонед зери лаб замзама кунед? ҳама сарояндаро дӯст медорам, леки нами суруд мувофиқайда. марҳамат. чӣ суруд бошад? овозам гирифтагия. мо шуморо мебахшем, чун шумо сароянда нестед ва ин шарти барнома аст ва бояд таланти хешро нишон диҳед. дар лаби обем шаби маҳтобем, нозанин ёре маҳи бедоре. аҳсан, беҳтарин буд.
интихоби дигар савол аз ҷониби ман мешавад ва биёед тамошобини азиз мебинем боз савол чӣ омадааст. Чаро саволҳои бисёр бисёр ба ман меоянд. Тасаввур кунед ки дар асри 10 қарор дорем. Айни ҳол асри 10 аст. Падару модари шумо бо маҷбурӣ мехоҳанд ки шуморо ба 4 нафар ҷавони талабгор пешниҳод созанд то арӯсӣ карда ба хонаи бахт равед. Медонед ин ҷавонҳо ки ҳастанд? Ки ҳастанд? Яке кал, дигаре шал, савуми кур ва чоруми гунг. дасти кадоме аз инҳоро гирифта ба хонаи бахти хеш меравед? Акази дар ҳамон аср нестем, наметавонам намондавад, не ки шояд нобиноро интихоб мекардам. Чаро? Якумаш ба хотири Аллоҳ ки охиратам обод шавад. Ва дуюмаш ки ман зане шавам барои вай ки дунёяш рӯшан шавад. Яъне савоб мегиред? Бале, ҳам савоб мегирам, ҳам дар дунё, ҳам дар ин дунё. Ташаккури зиёд. Фикр мекунам ки посухи олиҷанобро додам. Қариб буд аз чашмони ман ашқ резарад. Зеро нобиноён ҳамеша ниёз ба парасторӣ ва ғамхории зан доранд. Ташаккури зиёд мегӯем ва биёед лифофаҳо кам шуда истоданд. Интихоб мекунем. Боз бибинем чӣ саволҳо омаданд. Саволҳо кам монданд. Сабинҷон барои афсӯс ман ира хонда наметавонам. Оташ мезанам. Савол дар ҳақиқат нороҳаткунанда буд. Бале. Аз ин наранҷидед. Чун шарти барнома аст ва касе маҷбур намесозад ки Сабинҷон ҳақиқатро гап занад ва мо тибқи шартамон риоя месозем ва он чизе ки буд танҳо байн сир танҳо байни Сабинҷон монд ва ана ҳамон хокистар. Ва биёед лифофаи дигарро ман мегирам. Ҳамеша мехоҳам дар буту. Ниҳоят нороҳат кард. Бале. Ба ин шумо ҳақ доред ва биёед ман мебинам кани боз чӣ омадааст. Сабинҷон, ба ман 3 маротиба изҳори муҳаббат кунед ки якранг набошад. Кӯтоҳ ва ошиқона. Ман ба ягон нафар изҳори муҳаббат накардам. Ба ман кардагиан, лек ман кардагӣ нестам. Ну аз ҷониби шумо зами шарт омадагиай, кӯшиш мекунем ки айвдаш биро. Пас ман дар ин ҷо тайёрам шумо изҳори муҳаббат кунед. Рустамҷон, ба чашмонат нигоҳ кардам. Ту ҳамон марди орзуҳои манӣ. Об шудам. Изҳори муҳаббат 2 мешунавем. Ба фикрам ами туро худованд барои ман офаридааст, маро барои ту. Ҳам дар майдакӣ ҳардуямон гавравбахш набудем. Шояд. Аҳсан. Рустамҷон, ба ту як рӯз муҳлат. хоҳе ки ҳами хел зани хубу зани хушрӯй дошта бошӣ, пас ҳамон манам. Ман тайёр. Мабодо ҳамсарам тамошо накарда истода бошад. Кош ин ҳақиқат мебуду, барнома намебуд. ҳазорҳо нафар ошиқи шумо ҳастанд, вале дар чанд сония ман комплименти хуберо аз забони шумо шунидам. Дар кӯтаҳам намегунҷам, бовар кунед. аҳсан. Тамошобини азиз, лифофаи охир мондааст ва биёед Сабинҷон мекушояд. Марҳамат. Амин меганаям охираш безеба. Шояд оташ намезанед, шояд посух мегӯед. Рост аст ки дар ким кадом минтақа номерҳои мошини шуморо гирифта издиватсия карда бошанд. Акы издиватсия кардагӣ нест, аммо ҳама каса духтаро қати қалъаи Ҳисор рафтем. Мурхурӣ албатта. Бале, мурхӣ рафтем, дар ҳамонҷо баромадем ки номерҳои мошин чапана задаги. Ҳамаи пеш, ҳамаи ақиб. нигоҳ кардам, гуфтам, ай, номерҳои мошиним чапанае ку. И албатта ки издиватсия нест, и як шӯхие ки агар ман амро намедидам, хеле шанбе меомадам, хеле шаҳр меомадам, мумкин гаё мара мегуфтанд ё ки ягон раҳгузар мегуфт. Ман худам ки дидам, ба ханда чӣ кардам, история кардагӣ будам ки ҳисордаам хеле номерома чапана задам. Ин кори дасти ки буд? фаҳмидед ки дар ҳақиқат ин корро дар карда? оҷа ҳамуд калонтарини ҳамуд чи ҷои ҳамун мурхирӣ рафтем. Калонтарини ҳамуд шоми қалъа дар ҳамҷо гуфт ки агар интизор шавен, агар ҳамуд камераро мебинем. Ман гуфтам ки и як шӯхие, гуфтам и ягон чӣ несте ки камера бинен ва я файрод кунен, и чӣ несте. Хайр шӯхӣ кардиян, шинохтиян мошина, номерҳои гирифтен, чапана задиян. Як ин хеле ҳодисаҳо дар ҳаёти шумо бисёр рух не, доданд. якум бор дар ҳамин Ҳисор шудагӣ. И хеле кор ягон бор шудагӣ нест. шуморо дар роҳу кӯчаҳо бинанд,
چه خیلی اموسیاشون رو نشون میدن و شما چی بسیار پاسخ میگید؟ دخترها دیگه شیخل میکنن سبین جان سبین جان بچه‌ها چی؟ بچه ها هستن بعضیش که اپا جان صورت گیرم یا که خیلی سبینا میگن سبین جان داد میزنن هم خیلی یا سیگنال میتین سبین جان داد میزنن یعنی نگاه میکنم خیلی میخندم یعنی خود باوری کردید که شما رو میشناسن دوست میدارن خدا را شکر بسیاری مرا میشناسن بسیاری مرا حرمت میکنن شما نیز اونها رو دوست میدارید البته دوست ندارم هر روز برای ویا مهنت کردم ویدیو میکنم استوریا حیات زندگی خودم برای ویا نشان میدم من میخوام که یک چی رو از شما پرسم و بعداً برنامه رو انجام میدیم اگر نپرسم میکفم همین دختر بچه یا که پسر بچه که کلان شد با وای رسید به بلوغت که رسید حتما سوالهای زیاد گردی گوشش دور میزنن کی شوهر میکنی چرا شوهر نمیکنی برای چی شوهر نمیکنی در حقیقت سبین جان کی توی شما رو میخورین توی به نزدیکی نیست چرا به نزدیکی نیست به نزدیکی برای شما من گفتن نمیتونم که من توی دارم من علی گفتی اروسا که ما لباف کرده استم یعنی که انتخابی بخت شما لکه پیداست البته هست یک دیگر فهمی نیست بسیار رشک دارد بسیار چی میکند که نگرد هر سه نرو نقص کو شما رو دوست میداشته است من میدانم که مرا دوست میدارد از دوستداری است این سخن ها لیکن من همین روزانم یا که شبانه یکم جا اوژن رفتنده کی را میبینم اکای رج را رفایل یا که فاضل فهمید چیزای خودم میبینم نمیفروشونم نگرده یکم جا نرفت فقط خونه دا بشین تمام پاسخ شما اما من خیلی میخوام بشینم هم میخوام که دوستام ببینم در خونه شدنم اویلای ما همشون در مسکو زندگی میکنم من خودم تنها درم اینجایم و من زیخ میشم میخوام ببینم یگم کسای کاتشون گپ زنم هم دوستای خودم یگم بگونن نه بسیار اکای رجا میبینم در همه چیزا که برای احمد یعنی رشک میکنه نه برای رجا من رشک نمیکند رج را برای که میداند چه خیلی انسان است چه خیلی با من یگم دل نیتی یگم چی ندارد و دوستی نزدیکترین میدانند با وی رشک نمیکنند هستم بعضی دوستان که با وی رشک میکنند رجحمن هم با من برادر است هم دوست است با وی رشک نمیکنند او را میشناسد و با فکرم با همراه شدگیان هم صحبت شدگیان خوبتر میشناسن بله خوبتر میشناسن البته که یکم روز میشه که گپشون میگیرم پره و شما با خلاصه امید نامدید که توی رو کی میگذاره نه اومدم که یک دیگر فهمی شد دوماد در وقتی سنجش قرار دارن و اگر از امتحانی سبین جان گذرن توی میشود اگر نگذشتن وقت دیگر نصیب میشود این رو فراموش نسازید تماشاگران عزیز این بود برنامه روبرو با اشتراک یکی از زیباسنم‌های بسیار محبوب و مشهور اینستاگرام سبین جان تشکر زیاد آخرین سخن از جانب شما مرحمت خداوند همیشه مملکت ما آباد باشد سربلند باشد از بیماری ها احتیاط کنید دوستتون می‌دارم خیر تا تشکر دیدار تشکر این بود برنامه روبرو اگر شما میخواهید که از تمام سر و اسرار کلی ستاره ها بلوگران و هنرمندان آگاهی پیدا کنید پس به ما نویسید ما در نزدیکترین فرصت مهمانی برنامه روبرو خواهیم کرد با ما بودن رو فراموش نسازید خیر